dawan raya kirasma lupyang Jesus Christ wan sasakra yang naniralatwa na ikaikan ay talya huli kiraba wan pura matalaikan yang naninaywa sipkat na witing rasin. Thank you ya para naha presang katara na sinitin yang naniraaikan ba kira panayaya dawan Jesus Christ wan sasakara yaratara yang nanimay tadawkara yang nanisin manmam tagyara daw kaya bris na dawan yar kabilang huli kiraba yang nani wan karni kakabia man yang nanira ay karamba bilang huli kiraba yang nanira tiran ka ay mapalikabia nas madam ni kabawal kau dam ni palikabia manlilam pa yang naniraya kiran. Thank you Isna Holy Spirit come wan karambalo kiran yar ka mga spirit kahuli ba yang naniwan lamara kabia piungan ni sutila yang nanirawan smalbia mankupiang laga daw kaya ba spirit kahuli kirawamihta yang nanira iri kabia bankayara awan bahas spirit kawa help kara yang nanisin mayun raba maikis na bilang huli kirabasin yang nani aisis na wan pura sunra nani basin yang nani maikis na bahas spirit ka huli kira help kara yar ka yang nani wal iwi kabia wan smal ki kabia wan tapa ki kabia yuan anisuk tira Jesus Christ mancot kam nahatas para paparang mancot kam banay waman raas lataki ninamay ni warkam yang ninaniba daw isa mancot kam basin manduk yang kabia para yuwa kuman balba mancot kam ba nahatas bawina riwaya makabila kaikan ka yang naniman rabilang kaikis na dawan yakan wan sui para ayam nisut yua saura niti rasin raya karakama wan tapaki kama dawan namayo ranaman dukiam yam nebri madawan ki para yarka heaven ra makin babaku nakas parasin yang nanimamyo ni kamna Jesus gadaraya kiras maba spirit kam huli kiraba kumira yung paninara amen.